Mikudo le wenu si amimbi mi ma fon dagbe agan ho mi no tuno hoja male jalo mi tono mi no so han lo akole mi do fongbe me ko ton mi na do le ton hoja male gege tan gbe bo jalo mi tono que un ton mi na so khole mi matin libre et ton ejiwe mi na besin et mi ko ndo me jele nungbo e play de tin bo ite we go bo eno blon ye me wito e do khusin apa hwele yo e we don block play mon koton bono kendo nde won beneto mi ton dion ne kana block mon kaka do khulen sin apa hweyon e na si hubo kunu to le bo kana no de nu dagbe ton ma kwezin kana lido ho ene o beneto mi ton gbija ton do gbe so da ho mon koton sin do matin libre et sodo e kweton din nugbo e to le mi do khoro to mi ton le me ho mi ka do le ne mi kana wa gben bo na no le ton le je khagben e wa inu e mi anu kun ti te ngbe bo e do ho enele bi huye mi na tun do menjele do NIKKI don nde jebo matin libre se o soro e kweton ji JOUE me agade e ti mi do menjele ton pe wetin nenu to ngbon hon ma to roji ko roji ja ha me bi din le ya hon ti ne jija din o so je nu men bo so eyan wa lobo je don pe we kurikuri do ni kisin ha me to matin libre soro we kweton jin eni o kede we lo ha me ti le mi ho ha ya ho din o ho gigitin bo no tra on gbon fi ne le men so zugbe hon bo ido kwegbe ble so lo sa ha o ho ha ya to me ton le o ajo e pe le hu le o de so ho mo ro ho ha ya me ti le mi eni o din eyin ho lobo ra yoji ti tengbe bo ajode bo nu kan iru ho khaya sin apa hwede su matin libre e sodo ikweton jin ADDIS-ABEBA romiar wada ito gan o to yeton e wezewe lobo idon me mentilemi so ye ho wa ine yon me da ho e gbija nu kan ibene to oton ra pare hwe do tadio mo jangi sodo wa na do to me on romiar wada yi e do ho ene on do ton e do ho mo akwesin alino bole do ho to ganda ene le bi ho isin ho me da ho e do to men e khle pondo mejire to mi ton no kon iratini dandan romiar wada yi e do wezun ton kan de suti tengbe chakpata e we mi na so din eti me pondo mejile ekun ADDIS-ABEBA kere ho mi na do me do ino e kon iOS o sin apa ho bo ikon se de o sin apa ho yo Ethiopia e we mi ra ho le bo idin do le na blogbon kaka bo beren to mi ton na no agade asi aton na aga do nu da hora ho gbe ta da hora ho sin alibon no kon na tin yo romiar wada yi e ro kan ton ho e de su me chile mi de me no gungba sa e we mi na idin sen ya de bo kuleti idin me bo don do ayeji mi de ho do beren to mi ton fi bo de me le ye no e console de menu gun sin agbasa don metilemi bene to mi ton me fi alada o ye mi aton tin bo alo soro do gudoro me nu do sin do to ito sile we no mi anu kun ye azan gbangban do no gban metilemi e pe gbero po so ye hon era alada finen bo ko no zo ato mi ton le o e tin alo menele jin ta baro e mi na so din e ti me po no mejile e kon don pe di o fi e bene to ton le bo ka kon we ma sise sin ale nu mo mi le so je den di mo ro we ma ha we amen we ma ha tin ko lindin me de soro ni ondo we kaka bo ai fi no to ma mi ton le do din bo no idonu kume bono ba do mo no hanu mo no si wodo nu yen ji yo an version lo ku to me mi isi me fi bi no lo to ante am don pe di o fi ro po fere be to we ma gbe lowo bo amen e khle pondo mejire me de soro eni ondo e je den din ro to me an ta baru e wedo ho eni o me metile mi ta baru do po e mo do mejire ni na blogbo de kanu ko ina tinyo do khogbonu o ama sin gble atinken gble e sengbe yo nu daga mi ton ropo o kan re gbanu kun we e wa mo ibo khoyi do menele si bo ite ni okun we de no jijon la boussole e ho meto etan yo e lo akla mi de menugun gbasa e ti me pondo mejire jo hon yade ade vo e wero yin ero bene to mi ton me din me sengege sin hodo mi de me do de menugun gbasa fene so yo hon wa ye o ayeje mi de yo ne kana hendo ganji gbon bo nu ko ina tin gbena tin orto mi ton fio e kendo o no mon koton ro fine me metilemi first info ewe mi na so din eti me podo mejele nu da hore tin be ro na agbaro ku tonu metilemi maka ewe ilodo bo e home da hore bo ko honu mi ton le home nu mi ton le podo ta mi ton le pona hoduro fre bora ja chowo so bi to so sura kweli nde su titengbin de men le dion ye igbera mi tun do mejele yovo kwe euro mewe le kwe odoro fi me be ilivi ro poropo gba metilemi bo e na si ho so bo gba nu da ho mon koton ro bere to mi ton me fi bo de men le o ye
gbenu ho enion l'emblème du jour et ouais attend et homen et ti men pour domaine jere do domaine gba safre nu bo ayeje mi de otiyan ho ton vo tin ton vo eme sen yare de vo ko wa tin boko le don do ali enion e karo mo chon Joseph Ojogbenu jako podo English jakpo bo wando po bonu FIFA ni na itegbe o emblème du jour lo ise enion do domaine gba safre bo soro ihwe ton di podo ye opo mentelemi l'informateur hen honu et ti men pour domaine jere nugbo e o sena azangbagan lia so me mi de din otan e na so jinja yin do fene e karo moncho e ko jinja yin lo sin tubo ho koro te ni ame honu kan tan e we sena ya re na zange de din na kende wo informateur do le mi tun to e hon bo so do ihwe tan di me tele mi create we mi ate kla mi ihwe lo creator me hunle sin ihwe me to de tin do fene bo e wa zo e zo me wa bo ze jele o e wa zo kaka we ma hanu to na le doison e don toniti le me e na se ganu koroko tewe lo na le sukwe li gege do a khosu gbame o ho enion l'informateur de souci bo soro ho tanji minat ndo romia de wada e Ethiopie sin to me don nu yare dagbe e koro tinto sin hoeze enion me ho ru beneto mi to me l'informateur do enion le paraku de so e wale ko asena hojo timi pondo mejire boni ya iro hode do elo e mina jijo sera yare na zangeti yi lo nenu ka na yin gwa zo tete wa gbe kaja mi gbo ma do mo je metan to jijo yin don ma jinja yin ho lo jo ho me po won bo ni ya iwe do enion to hun e yin paraku wa se bo so do ho tan ji me chelemi Matin Libre e ho me tan yo e di emi ale ko wa mi de volete o jinja yin men ye men hoito de lewe bo gbe so tenwe go wen boy blo ple da ho enion no blo bono ken do to e do hudo to itan me lewu ne kana blogbon bo to emi bo hu ka gbon to mi ton me din le yo e kana wa dagbe nu mi bo mi na mo yan na gege sin ho enele sin bona ti an lo ji bo dagbe na tin kwezi kana li to ple ni e jinja itan be to mi to le so yin gbogbo ija ho gege do ali enion romia wada yi o le de do ene blo do de yo e Ethiopie sin to me don ADDIS-ABEBA e lo mo e gbija ho gege ton ro don a kwezo atonda podo to ganzo atonda e do ho enele bi huido donbo Matin Libre se o soro kwetonjin NIKKI don mi atno le so je don pe wero don me nenu to igbo won mi o hojira ma mi na do mo je me to ho le aye ho khaya ho ro to mi to me fi diyan me tilemi e o ho we yan so gbe hon kunla ni odiyan e no ho do hwegbe me de ko khaya ho e on le bo so mo le sari kwe gbagbagba e ni on le bo yan ajovo beru iwa ro ho khaya me tilemi e na chendo koro mi ton nu e hoja mala yi henu pepe e homele yo e dodo tenu mi e jemi ko dene si no koro to lo cho no mla to kakane e so